ashwi ariko ino ndirimbo yaranayivuze ko avuga ati sinshaka ibikorwa byabaye ku ndirimbo ya Meddy ari kumwe na Satubi byoshobora kugaruka ku ndirimbo yanje ngo ni ya Double J. Barakona kiri kwatanze ubutumwa avuga ati ndakwinginze DJ Paulin undeke je sinkene ko uzuncisha amagambo ugerageze ibintu binkuremo sawa. Tuzere ku butumwa yatanze mpamvu ngaruka kubaza ati n'uyu ndirimbo niyo kwani hari ubutumwa ashaka kuza kunsomera hiyo twumve neza by'ukuri buno buntu. Ariko buno butumwa wabonye wegaragaga Fulgence ka Double J cyanye n'amakuru yaro nitwagarukiye ayungu muhungu ibintu rero umusaza ati nitwagarukiye nga twaciye twongera tubaza kandi Joseph Cameleone atubwiye kijanye n'amahera yahawe na DJ Paul cyanye ko yaravuganye cyanye kuko yobe yaravuganye na manager wiwe mutima kukijanye no gukora indirimbo yegukira DJ Paul. Joseph Cameleone ubwiwe yagize ati ndabasavye mumpe amahoro. DJ Paul yavugishije manager atari wiwe. Muri make DJ Paul yavugishije manager donc atari wiwe muri make. Yaganirije umuntu atanjejwe jewe mu vy'umuziki. Mutima ajejwe ibyo gutegura ingendo ubuzima bwa team yose hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi. Umuntu akurikira ibijanye n'umuziki wanje n'urya nabahaye yitwa Black. Mudashatse kwemera ivyo yababwiye nta kundi kugira ngo abantu ntibaze gutakara. Abamenyesha makuru burya hari ikintu tuba duhuriyeko. Inkuru iyo yatohojwe neza ikongera ikigwa ko twese tuba tubizi. Bagenzi bacu rero bagize gutya batuma aho bakorana ku mugabane wa Burayi bati tubarize kino kibazo twamwene gihagaze. Abashoboye kubikurikirana neza barumvise n'amajwi y'uyu mugabo bita Black uwo ni manager wa Dr. Jose Cameleone kuva mu gihugu cya Uganda. Uyu mutima nawe ari muri timu ya Dr. Jose Cameleone nawe ajejwe ingendo ibyajejwe ingendo za Jose kumenya mbega timu bariye bafunguye bihagaze gute mbega no ku mbuga za Dr. Jose Cameleone hariko haracako ibiki. Rero bagenzi bacu hariya ayi kuva muri Akeza Net tunabashimira cyane. Bagize gutya barayagisha manager. Duhereye ku butumwa bwa manager hariya ayi yavuze ibintu kabisa turumigwa. Aza gufata ijambo rimwe mutima ivyo yavuze nawe nyene biragoye. Yagize ati twebwe DJ Paulin ntiyigeze aturiha amahera ngo Billyman Boys baririmbane na Cameleone. Oya ntibyabaye na Cameleone kugira baririmbane na Billyman Boys nuko yabikoze kubera abakunze gusa. Rero indirimbo ni yabo bahungu Billyman Boys si ya DJ Paulin. Abo nkaba ndatwugaye nonga kandi twugurura yavuze mutima nonga kandi twugurure nti akubumva ko atari mutima ngamo Burundi. Twebwe amasezerano twari dufitaniye yari show twaje gukora niyo mahera twahawe ariko byaciye bisiba kubera covid. Numbe byo bya kera hari kera cyane atukone ko kuri guhari hari ubwa mbere. Uyundi nawe urumva wari DJ Paulin ati buri gihe iyo nzanye umuririmbyi mu mahanga hama harimo ingingo ivuga ko uwo muririmbyi ategerezwa gukorana indirimbo n'umuririmbyi wa hani wacu atanzwe na jewe ari naho havuye ujya mugambi wa Jose Cameleone Double J. Nkaba twugaye uwo si jewe uwo ni DJ Paulin. DJ Paulin rero
we hari byinshi yagiye aravuga abantu barabyibuka. Mu nyuma abagenzi bacu bamaze kurondera Double J nawe ubwiwe baciye baje kubaza Jose ko Jose ati bihagaze gute, ati bimeze gute, ati genda basabye mu mpamahoro muri twamugira uwo ni Dr. Jose Cameleone. Yes. Ati DJ Paulin yavugishije manager atari we, yaganirije umuntu atanjejwe jewe mu by'umuziki, mutima jejwe ibyo gutegura ingendo, ubuzima bwa timu yose hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi. Umuntu akurikirana ibijyanye n'umuziki wanje n'ujya nabahaye yitwa Black, mudashatse kwemera ibyo yababwiye nta kundi. Abantu ndibaza baradutahura neza, bamaze kuvyumva neza. Urumva bino bintu bisigura ko rero DJ Paulin ashobora kuba atanze amafaranga ahatariho. Nivyo bimeze kuno DJ Paulin ntakosinda kumutako na Double J ntakosinda kumutako, habi kosinda kuriya kubakiriya amafaranga. Ni bande rero bakiriya n'amafaranga? Nere ko Jose avuga ati je amafaranga na DJ Paulin atanze amafaranga hatariho ko yaba na Black avuga yuko ataho bigeze bakira amafaranga ya DJ Paulin. Kandi Dr. Jose Cameleone iyi ndirimbo yayikoze kugushaka kugira ngo a blessing umwana w'igihugu. Murakoze free none birarangiye. Urumva hari kindi ureza ko aka kanya nimba byo kuri ndirimbo bavuga ati je nayikoze kugira ngo blessing umwana w'igihugu, kandi mu butumwa yatanze ngaye yavuga ati indirimbo ni yandi ni ya Billy Boys bo ntibazi uko Double J gusa yayikoze, basi ko nakiriko yararimo. Ariko muri Billy Boy tuzi yuko indirimbo yakozwe na Double J kubera yuko tigeze kuvuga yuko burya ngo kiriko ari gukorana na ujya mu mwene wa na Cameleone. Ntibyakunda kumvo zitandukanye, uraza abaririmbyi bagira utubanga twinshi. Rero ikibazo kiba kigenzuko. Ubu aka kanya kuri dufise kuva kubakoze indirimbo baravuga bati kwe n'amafaranga twahawe. Urumva DJ Paulin akavuga ati jewe narishe ibintu byose. Double J na manager Hakim Moze bagahuriza ko yuko DJ Paulin atandi gifaranga yigeze ashiramwo. X Factor ivyiwe byo urumva we bavuga ati jewe wampaye akazi nabona ha indirimbo. Double J akongera ko ati twaza kumukorera mbega hari contrary yadusinyije yuko azoduhemagura dukora iyo ndirimbo. Iyo tuba twabivuganye ntituba turiko turatera imigere. Bagende basubiremo basome bwa butumwa Double J yatanga ku mbuga ziwe kuri Facebook. Ndazi n'abarundi bake barashobora ntimushobora kubura amamaga ya Facebook ko mwese niho mwirigo. Musimire ku rubuga rwa Double J once again musome ubutumwa. Aka kanya rero ntacanza mvugani uru rubanza n'umwana yoruca. Mbega none ko DJ Paulin yavuze yuko yituye ubutungane, abasore baraza kuburanywa biza kugenda gute? Baraza kuburana ikiruza kuza ngansa noza kubaza byukuri mu gihe tuzi ko amafaranga yatanzwe. DJ Paulin yakwiye kuza kuraba ko amafaranga yatanze iyo yagiye kwanza. Mbega amafaranga yatanze yagiye kuwe yategerezwa kuja ko mu gihe Jose ashaka kuvuga ati DJ Paulin yatanze amafaranga hatategerezwa kuhatangira. Bisigura ko ubundi nawe hiyavuga ati twe twashaka ku blessing umwana w'igihugu kabisa. Bisiga ko nta mafaranga ashobora kuba yatanzwe. Yaratanzwe mugabo ntiyagiye gukora iko ategerezwa gukora. Nabene gukora indirimbo ivyo by'amafaranga ushobora usataje bari bazi. Ariko urumva ko nabavuga ati kwe nta mafaranga y'icyo gikorwa yaduhaye. Nta mafaranga. Ariko indirimbo niyo kwani. Ubu tuvugana mwibuke yuko indirimbo itaraga ku rubuga rwa YouTube. Nabajije indirimbo niyo kwani. Indirimbo biva na magambo yose. Wowe ntumva mwe n'indirimbo. Double J DJ Paulin avuga ko ari Yiwe, Double J akavuga ko ari Yiwe. Abandi bati ibyo bintu by'uko twege baduha amafaranga dukone korabona naka nabyo tuzi.
Dr Jose Cameleone wati mu mpamahoro bantu bimana ndabinginze aho nimugiye ku munsi wejo hariya aye muri Blue mu gisagara cha Bruxelles Blue ni kibanze igitaramo kizoberamo Double J Kiriku Be Face on the Floor hamwe na Dr Jose Cameleone umunsi wejo bafise igiteramo kimwe inkuru zamaze kujya hanze turaza gufata iki tureka iki abakunzi b'umuziki ariko baratwumviriza mwe murabika comment zanyu mu kanya abari kuri Facebook muzandike kubiri kwese kibazo muracyumvise murumvise nyene bimeze na commentaire nako na message ngufi bazandike ivyumviro byanyu kuri comment kuri iki kintu turabikeneye mubyandike ngaho ndaje mu kanya ndabisoma ibyo ushaka kukirangiza uno munsi byukuri bivaye n'amagambo ariko aravugwa hagati ya DJ Paulin na Double J ubutumwa Jose Cameleone yashikirije avuga neza ati jewe DJ Paulin atanze amafaranga atategeze kuhatangira bivuze kinone bivuze uwo bakuranye indirimbo kabisa Black atanga ubutumwa none atanga ubutumwa ati dushaka ku blessing umwana w'igihugu amafaranga y'ivyo bintu ntaho twigeze tubona yaba manager mutima araba ivy'ingendo niki yaba Black bose ntawemera ko yari amafaranga kwakire ko abantu kuri telefone kandi aba bajyamo ikindi kintu no kwibutsa ku baririmbyi bakora kinyamwuga iyo mukoranye ikintu murandika ubwo nimba urubanza ruzoba ibi byose tuzobibone mu rubanza ibyemeza yuko ba Double J bari guhembwa ibyemeza yuko ba Cameleone bari ayo mafaranga bakanasinya bongere bishobotse banabatume ko mu rubanza baze uzo wazineze kwiga ko ari iciwe gishira ku mitahe hanyuma ubutungane bwo burafise ukuntu bugaruriza uwatsinze urubanza siko ndibaza ko turagitahura nako hanyuma bazoce bagira gutya bagize bamenye mbega ninde ariko arahahaza ubundi cyangwa ninde yo barika ashaka guhotera ubundi hakogwe kinone kindirimbo itarasubira kuri YouTube ndimba basubiye ku indirimbo ntiragaruka kuri telefone muze ngaha nakene ivyumviro vyanyu kuri telefone akene ivyumviro vyanyu vraiment n'abari kuri Facebook bavyandika n'abari kuri Facebook bandike ndakene ivyumviro vyanyu byukuri hakogwe iki kuba indirimbo itaragaruka Jose agatanga ubutumwa Black agatanga ubutumwa Mutima agatanga ubutumwa mbega ndafite amakosa hagati y'abano bantu indirimbo igaruke cyangwa indirimbo ifutwe burundu mbega kuba indirimbo yaravuye ku hakozwe amakosa ameze gute byategeze kubinda gute kabisa twagiye turababwira ingene inkuru genderagenda kuva kambere ko kanyuma dushaka kwirangiriza hano 67 31 ubusa bugera kuri buno société twanteye 0000 mutwakure vy'ukuri mutubwire bigende gute ino ndirimbo ya DJ Paulin cyangwa se ya Double J cyangwa ya Jose kuko nituruko tuvanga indirimbo niyo kwandi oui allo watch again takene ivyumviro by'abantu bose banyaruke ndabona hari aye ku rubuga rwa Facebook comment zabaye nyinshi cyane ngitwa kino muntu biriwe neza dusomera commentaire uno muntu yitwa Bosco yanditse ati uwo Bosco Inzo Body yanditse ati indirimbo nigaruke kuko icyumviro cha Jose kirumvikana uwo ni Inzo Body biriwe neza Haro oui mwiriwe mwiriwe neza ndakumva yatwaye mu gihosha mu gihosha ameze neza ibintu by'indirimbo ya indirimbo ya Double J bamureke ati indirimbo ya Double J bamureke indirimbo ya Double J bayisubiza kuri YouTube shot indirimbo uyu kuva mu gihosha ati indirimbo nibayisubize ko twe turirana murakoze cyane haruri mutipa ndetse misaza avuga ati ndi muri Asiatique ati kubeka abarundi tumeze uko indirimbo ni ya Double J nibayigaruka twiyumviririza indirimbo
ntabwo turatanga umuco ariko tugomba dukurikiza ivyumviro vyatanzwe na Jose n'ivyumviro vyagiye atangwa na ba Black na Mutima n'abandi. Mwiriwe neza. Allo? Nesire ngani. Umusaza hariya Rajabu itangisha kati Fulgence Mika na Mr. Igoro ati wagwan twe tumeze neza. Comment ya kuri kino kibazo ubundi ati Ndirenova inyabikere vyiza muri ko murabikora neza tugushimire. Inyabikere hazigaye. Oui. Ndimbone ya Dabjeni bayireke. Ndirimbo bayireke. Yego ya Dabjeni. Kubera reka nsabe umuntu azatanga icyumviro ciwe atubwire n'impamvu ashobora kuba atanze icyumviro ciwe kabisa kuko nibavuga ati ni ya Daboje utanga impamvu twe twatanze ubutumwa bwatanzwe na Jose uno bamwita ava mu ntara Kirundo ndetse ubutumwa avuga ati none ko Jose yatanze ubutumwa n'abandi bagatanga ubutumwa ko bamwihakanye indirimbo by'ukuri wumva nawe yobe ari yandi nanje nkwaye ikibazo mwiriwe neza. Oui. Amahoro neza. Washakunda musagutse. Harakoze. Mu buyenzi ngo reko dukurikirana neza cyane hariya. Ati ndirimbo rene yo kwani. Message zabaye nyinshi cyane. Mwiriwe neza. Allo? Alo? Mwiriwe cyane. Kiyaga nani? Mu Buterere amagambo yumvise gute buno butumwa bumeze gute kuri DJ kwa Daboje kubera iki kubera kutanze ubutumwa nk'ubu umaze kutemezo none da Cameleone inza tanga itemezo na manager wiwe umbaye igisiga yari kiungurana batota mari tumushimire cyane. komeza gutera umurongo cyane kuwuta unava mu Buterere avuze ati bimaze kuba by'ukuri yatanze ubutumwa Jose hama manager agatanga ubutumwa by'ukuri indirimbo ni yani sindiko ndatanga umuco wa nyene indirimbo ndiko nakira ivyumviro vy'umuntu wese araza guca atanga icyumviro ciwe n'impamvu ashobora kuba avuze ko indirimbo ari yo kwana kabisa. Mwiriwe cyane. Allo? Oui, mwiriwe neza. Yiwe? Tuvugana nande? Tuvugana na Avuye manika bigatana indwi amura. Cyumviro cawe kwino ndirimbo ya Daboje na DJ Paulin? Ndirageje kumvika ivyo manager wa Cameleone yavuze. Tukumva nano jambo Cameleone wenyine mubyo ari kuvuga. DJ Paulin ntakiri umwana w'igihugu cyo kuri indirimbo birumvikana niya Daboje. Murakoze. Akaba ari ikintu ndirimbo yigarukane twiryoherwa n'umutimbi kuko DJ Paulin we ategereza gusubika umuziki w'u Burundi. Siwe yoca rero inamba n'ibyo z'umuziki usubako. Murakoze cyane. Next. Enzo hariya kuri Facebook aragarutse ati mwitwa Mugina ibyo bintu birumvikana n'umwana yorucya none DJ Paulin amaze kwihakanwa na bose haburiki kugira ngo indirimbo isubireko bamwita Fura kuva mu ntara Rubanza avuze ati none by'ukuri indirimbo imaze kuba yatanga ubutumwa nk'ubu wumva nawe yo bari kwana harakoze cyane Fura hari Bubanza natatavuze Bubanza hariho hako banza nini shako ari kumuseta umushimire cyane tubashimire cyane abanyabanza hari yarona ko tuba turi kumwe gatanu ku kandi buri munsi baratubwira ati turi kumwe tubashimire cyane ni by'agaciro kandi kuba tubafise tubibibutse biro cyane ahise yigira numva kino kintu tuza kukirangiriza hano tutange natwe ubutumwa bwacu na mukanya bivana ivyumviro vy'abafana. Ndabona Gadi Wangli hariya kuri Facebook ati ndi Gadi South Africa ati nukuri DJ Paulin adahevye ibyo bintu azoragirira abaririmbyi nabihebe kuko indirimbo ni ya Double J. Uwundi ati uni Mertus niyo ndanga ati bite ndi kumuzinda batama mwabikoze neza indirimbo ya Double J nibamureke indirimbo kuko yarose icyemeza birumvikana narekure indirimbo barakoze
nakiri umunyonyo wa nyuma tuzotange conclusion ya bibiri. Abantu hariya muri RDC bati tuko kutoka Congo DRC tunawafuata 5 kwa 5, indirimbo birumvikana ni Double J. Uwo ni Rajabu itanga ishaka. Harakoze. Tumushimire cyane. Mubo arakoze. Twakira umunyonyo wa nyuma dutanga umuti. Biboneze. Miro cyane. Tanga icyumviro cyawe indirimbo ariko umusaba icyumviro we ifite ibindi byumviro ubona afite mani izindi nta kibazo igoro ikintu cyo tukigenza gutega mugabo ariko ubutumwa DJ Paulin yabwumvise neza imbuga arazikurikirana kabakura baciye babenshi we halo miriwe neza namahoro cyane tuvuga nande Ego ya Double J ni bamurekere mudusigurira impamvu ari ya Double J kuba duze Cameleone yabisiguye niyo mpamvu yo bari nyine murakoze yamureka umufana wacu iki kintu wumva yuko abafana bose bafise uruhande bariko barafata ku mbuzo zibimaze kuvugwa nabo bariko bisunga ivyavuzwe kabisa nakubwiye ati n'urubanza n'umwana yoruca dufatiye ku bimenyetso tumaze kuronka ntaguma nibazane DJ Paulin ko yatubwiye yuko yamaze kwitura ubutungane birabandanya urubanza ruzocibwa cyane ndiko ndabaza je kibazo byukuri yaravye ko amafaranga ashobora kuba yaratanze yagiye gukora icyo yategereza gukora ikindi hoho yarashitse amafaranga yarashitse yajya arafise icyemeza yuko amafaranga yashitse baragiraniye amasezerano yuko amafaranga yabahaye kugira ngo Double J bakora indirimbo na Dr. Jose Cameleone maze indirimbo iziye gukira DJ Paulin hambavu yo kuba yahembye abayikoze bamwita Fabrice nga munyakabiga vuga ati Double J bareke kumurenganya okay turakoshimire cyane ariko ngaruke kwa kino kintu byukuri nyimburu baze yamaze kurushinga bino bintu bizotorerwa umurongo neza bino bintu bizotorerwa umurongo urazi gituma kuko nyimba byukuri indirimbo ushaka kuvuga ko ari ya Double J okay ya Double J uvuze ko ari ya DJ Paulin DJ Paulin atanga ubutumwa avuga ati je amafaranga natanze ku ndirimbo yanje sinshaka kuyaheba abakunzi b'umuziki nabo bati naho yo bana amafaranga menshi uyihoza kugira ngo umuziki ubone utere imbere kuko n'umwana w'igihugu uno bamwita Eric ndetse n'ubutumwa avuga ati naho yo bana amafaranga yatanze menshi yo yirengagiza hamwe umwana w'igihugu gatera imbere kintu vano urangiriza ko kuri no nkuru dusa nabaza kwirangiza ni kino kintu byukuri Double J arakwiye kuraba nako DJ Paulin ujya mutama DJ Paulin wacu arakwiye kuraba akavuga ati byukuri amafaranga natanze yagiye gukora icyo natangiye mbega ho nyimba natanze yarashitse yategereza gushika ndiko ndabivuga bivuye n'ubutumwa na Dr. Jose yatanze na mutima ndetse na Black niyo amafaranga yarashitse kandi akaba afite ibyemeza ko amafaranga yashitse amakosa aza kuba afise Dr. Jose Cameleone na manager wiwe ariko none kandi na DJ Paulin amakosa aza kuba afite hagata kuko DJ Paulin ashobora kuvuga ati jewe amafaranga natanze ubundi nakavuga ati je narashatse ku blessing umwana w'igihugu mategeko Double J ndiko ndamukura kamakosa kuko nyimba Double J wowe yahawe ubutumwa ko bari kubara mu blessing aho umwana w'igihugu cy'u Burundi niyo mind yarafise nyimba DJ Paulin yavuze ati nanda tanze ubutumwa ndatanze amafaranga yanje kugira ngo indimbi soke Double J ashobora kuba atavye ibyo ashobora kuba atavye yarazi ikintu je numva no tanga DJ Paulin naraba verifie by'ukuri kamafaranga yatanze yashitse iyo ategereza kurusha nimba by'ukuri afite ibyemeza hashobora gutsinda kuko amakosa aza kuba ari kuri
Jose na manager wiwe kuko Jose yatanze ubutumwa avuga ati amafaranga yahaye utari we. Okay, amafaranga amaze kuba yahaye utari we bisigura ko Double J aza kuba atamakosa afise kana Jose aza kuba atamakosa afise. okay, Double J aza kuba ivyo natavyazi aza kuvyumva nka bishasha. Abakura babaye benshi mutwihangane dusa n'abarangije kino kintu ariko ikintu numva n'ubundi DJ Pratikiza gutanga ubundi butumwa kugira ngo aduhumurize atubwiye ati yamara avuguruze ibyo bintu Jose yavuze, avuguruze kandi n'ibintu umutima yavuze, avuguruze n'ibintu Black ashobora kuba yavuze, yongera avuguruze n'ibyo ba Double J bamaze gushikiriza. Ariko nkuko nabikubwiye imbere yuko aza kubivuguruza tuza gukenera ibyemeza Double J kuvuga ko indirimbo yakoze ari gwawe ari we warishe ibyangombwa byose bikenewe. Kontra ya Double J yuko azohembwa hanyuma yo kugukorera indirimbo ikabi yawe irahari, yo bihari mbivuga iki. Kontra warishe abajejwe ibikorwa bya Cameleone irahari. Mu rubanza ni gwara mu karubaye turaza gukenera ko baza bakabivugira imbere y'ubucamanza nk'ibyo bavuze bayaga n'ikimenyesha makuru, hanyuma duce tumenya duti dosiye turayugara gute, turayubika gute, biraza kugenda gute. Aka kanya ntituruciye ariko kugeza aho rugeze n'umwana yoruca